Maloi lau mali e aho e ki mo i lelei e tonga ko toa fia ke o taritani lelei ki mo tolu. Ki o mo ngahi o ngongo mo le tio kai o maa e televisione tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo. I kuna e he whawhafunga no pele o haapai no pele whawhanua a he whili palemia o e whanua. Whili e he whalearea o tonga no pele vaya ki latanga sea o e whalearea o tonga. Pea tali e he panke whakaraka Asia to koni tola Amerika walu noa miliona ki ono whakaivia o ngahi langa lalahi o kau kiai a hono langa o i hala whakawakawa whanga utaa. O kutei e pe ngahi tala noa kehe ana yangi, pehe e tawakai ki whamunuitaha i he ongongo me malae o i sipotike o maa a e wakai ko ia ki he tuunga o i ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki ko auriliani polotere. Ko i kuna e whawhafunga no pele o haapai ka koe sea malolo o e whalealea o tonga no pele whawhanua ai whili palemia whili a tonga ni. Koe ne i kuna eni a ki e whili kei e toko hongo fulu mao no me he toko o fulu mao no whakakatoa o e kaume mipa whili o e whalealea. Ko e o wau whili whalealea o e ahoni ne ia i tonu ai a wahi whanua tūpola i e whalealea o tonga o ne o mai ai whakaikiki o e talanoa koia. Ko e kuna koe ne no pele whawhanua e whili palemia whili o e ahoni, ko e hili e ne vei pā mo i palemia lolo tonga a takita ai sake valueke. Ai ne whili ki aeke e toko hongo fulu ka e tōta haono a no pele whawhanua. Ko e mole ene lakanga palemia mi aeke ki a whawhanua, hili e mahina e hongo fulu ai whahakwatongia hono pule anga. I whili palemia e ahoni ne mahino ko e whotu o no pele whawhanua ki e candidate whili palemia, na e whahoko ia te ki tāwili ami waske Latu ke whawhonga whalea leha o wawau tahao no. Pea pōpou ki ai a 17 tau mo ua ke whawhonga whalea leha o Tongatapu hiwa, pe heke a no pele tuiha angana ke whawhonga no pele whikaua o haapai. Ko e whotu lewa o te ki tā ai sake walueke ne whahoko ia e te vita whatawhehi puloka ko e whawhonga kakai o Tongatapu uluaki. Pea pōpou ki ai a se misika ko e whawhonga kakai o Tongatapua, pe heke a te ki tā alani tangtau ko e whawhonga kakai o wawau tahanima. I he whamalanga kandidate e ango kandidate ne malanga iai e toki tā ai sake walueke, ai mau inge whie mau hatak lelei ki ngāu e ai pule anga, o ne kole ai e toi whalala e whalealea ki hene ta taki o i kapneti. Ne whamalanga le wanda o pele whawhanua o ne mea ko i tak lelei o whie mau me ulunga ngā whaito tonu. O ne pehe o whie mau e lea pia mo ngāu e pia holoke a wahe i e wahe hou eiki pia mo i kakai. Ai ana ni mea ko i talu e whalelei li liu whapulit kale wā whihongo fulu, mo iai e āwahe i e kau whawhonga e hou eiki, mo i kau whawhonga o i kakai. O ne tuk pāle vai ka iai hono whainga mālie, tene holoke ngāhi āwahe ko ia, pia tuk mai hono iwi ngāwe i hono langa o i pule anga. Kai kehe koe ngāhi whamalanga pōpou ki hongo kantiteiti ni kamata i e whawhonga kakai o wawau tahao no te ki tāwili ami waske Latu, a ke ne pōpou ki anō pele whawhanua, o ne pehe ko i taimi pe eni o e whamahapo opo e whonua, o hange ko i whakaamua anō pele whawhanua. Ne hokat lewa ki a whamalanga pōpou e takon palemia e pule anga lolotonga, te ki taha Daniela Fusmalohi, pea ne whakawali ki e toko lahi a ene whahae ne pōpou ki eiki nō pele whawhanua ka i kai ko i palemia lolotonga, a te ki taha Aisaki Valueke. Ne whamalanga pōpou pa me whawhonga kakai o Tongatapu wha, ka koe eiki minista ia e potu ngāu e tukhau pa moe tute, ma tenta pueluelu. O ne whahae ne pōpou ki atu ki tā eke a ki ne tui, koe pule hou eiki ko ne kapo e ngai whaunga pule la lahi e tolu e whonua. Pēta pueluelu koe whaunga pule e tolu e whonua, a whalea lea whamau anga pa moe pule anga, koe uai ko i he mawhai pule o hou eiki e whonua. Aia ko whamau anga u i e whatatoko ni, pea moe whalea lea ku i kai malawa whaunga kakai o sea i e whalea lea ka koe no pelepe. Koe whaunga pulepe ni taha au toe ai pule anga, o gai mawhai pa moe whainga maali e mai kakai ke nau tataki. Iene peheuk nei whakaamu e tuk mai e mawhai ko ia ke Filipe ai palemia, me he tōtaha whito e kau whawhonga o e kakai. Ne pōpou ki hene ango whawhonga kakai fo o haapai, Saimone Kapetawa Vuki koe whawhonga kakai o haapai tahawa, pehekia e sawhi he malatu koe whawhonga kakai o haapai taha tolu.
Ka ni whawhipaki eni he eik minister polis mālolo ka koe whawhonga kakai o Tongatapu fitu, Paula piven piukala, aki whahai piukala koe konistu tone koe palemia ke filime toko wao noi whalea lea. Pea ka pau koe fie mau ke filime toko taha fitu, pea fie mau ke nauliliwa konistu tone ke file palemia me i he kau whawhonga kakai to taha fitu i he whalea lea. Ne toi whamalanga me whawhonga kakai o Tongatapu hongo fulu ka koe minister whakatau aki me la whalaklaka wha ekonomika ka pelieli lan mata. O ne malanga ia e mahu inga o e whahoko aki ai fili, aki haloto o ku ata-ata, o i gaiko hatoi uhinga kehe. Pea ni whahai pene popo ke atu ki tā ai sake walueke ke kei hoko atu i lakanga palemia. Ne whamalanga tukule vai ango kantiteiti pea whahoko ai fili, i whafofua ke taimi hoktotonu ai wā i hoata o e ahoni. Ni whahoko pehe whaunga whapulipuli o tata ke eksea whakataimi lo tangi o Nuku'alofa, pehe ke tokone kalake pule, Gloria Pole o pa moe atita seniale lotomo o atu ngā whasi. I heka kato e whili ne me ata eksea whakataimi lo tangi o Nuku'alofa, o whakatau wholofola e ola ke ne awhio kingi tupo wono, pea ne toki me a whok mai o whaha e ola ke kau me mipa ko whili ki he whalea lea. Roha mo fili foto ko pare mia fili ko mo fili a lot whakawhanua ke ne hoko ke whatongia ko ini i he fili ki ai e toko hongo fulu maono. Kami pas mo ke. Ia hili hono ui e ola i whili palemia ni whahai no pele whawhanua ki hongonga e leetio me televisione Tonga e ne fia ki e whalala ko tukuangi e toko lahi o e kau whawhonga o e whalea lea. Ko tomua ave whamalo me whawhetai ki he tamai he wani. Hono whawhainga maari e hala whanonga. Pa mo omi e iwi ke u lava o wheao pa me ngahi nunu ai whapolitikare. Pa whawhiwhia pito e tā wā mai ki a aho peheni. O te lava o ikuna ai toko lahi whalala ai ho ek whawhonga ai kakaimu ho ek nopere. Pa ko rea ki pe mo oni, ko whakaamu ke whakatatahai ai whonua, ke tukua e a langa ngahi a vahe, pa ku iau kutui e kamata ia mi wharea rea. Ne toi whahafo ke whawhanua e ne kei tukpā ke holoke a vahe i he whalea lea, pea e while ne kapneti me i helelei taha o knau tolu o e kau me mipa o e whale o ta tau e pepena e whili ai pe i kai. Malawa au pito peo. Koe tau kamata fo owen, pa ko whi mau ke tau hanga ki mo o te tau toi sio ki mui. Kai ke he tok mai e liso e ni kapneti a muiange, pea e Moimoi e ngonga e le te ome televisione Tonga, ke tok atu a muiange. Mai ngonga le te ome televisione Tonga, ko au whaifunu atu Paula. Kua whili e he hou e ki me mipa o i whalealea o Tonga, ai whawhonga no pele whikaua o Tongatapu ni no pele vaia ki e lakanga sea o i whalealea o Tonga. Ko no whili e ni o i sea, hili pe ai mahino ai lakanga palemia whili. Ko e whaunga hono whili o i egi sea o i whalealea o Tonga, na e whaoto o atu pe ki he sea whaataimi o i whalealea a no pele vaia ki e lakangani, e he whawhawhonga no pele o wawau no pele tuila kepa o poupou kotoa ki ai hou e ki me mipa o e whalealea o Tonga. Ne i kai hatoi whoto o ki he lakangani o whili ai pe a vaia ki lakangani o i kai whie mau hatoi pāloti. Ne whamalo ia heni e no pele vaia ai whalala kua whai e he whalealea o Tonga kene te taki ai ngāi whie mea ake e whale i he tau e whā ka hoko. Sea whiwhianga e motuani. Mea ngoi tō taha, ka kōwango e kōrawa whainga we i whalala mai, e he oiki ka umaa e whare. Talamonua tu ke paremia maro loka mai paremia lolo Tonga. Pea koutou sea, koe whawhatu toke ngā ue koe ni, o whai kia e whalala, o hange koe sila koe na i o tua. Whai ngā ue i whawhonua ni ka tei tūkilangi ke ni whai mai a whangatuko.
Lolotonga e nine toi foto ua tui no pele tui la kepa a no pele tui haangana ki hoko ki la kanga tokoni sea ma ai whale alea o tonga o pou kotoa ki ai whale alea. I ene pe ko kakato ai pe ai whaifatongia o lot tangi o vau nukunuka i la kanga sea whakataimi i e mahino ko kakato hono whili pe mahino ai eiki sea o i whale alea o tonga kono pele vaia. Ko hono whetongi eni e no pele vaia ai eiki sea malolo o i whale alea no pele whakawhanua. Kua talia pange langa whalakalaka Asia, ADP e tokoni whakapaanga tola Amerika e walu noa miliona ke whakapaanga aki ai ngāwe ki hono whakaivia o ngahi langalalahi i Tongatapuni, peheki hono whakapaanga polokalama ngāwe ki tuuloa whakaekonomika a Tongani, mo e tuuloa o ngahi elia i Nuku'alofa ko e polokalama ngāwe i loa ko e Sekiwa. Ko heri eni hono tali ai tokoni koe ni ki he polokalama ngāwe ni i he kautare kita poa te o pange i he ahawa noa o Novema o i tauni. O ko kau i he polokalama ngāwe ni hono langa o i hala whakawakawa whanga o tā kā ko Peti Blake i lo lahia mo i whakaiki. I he whakamatala ko tuk mai me panke ATP, ko tokoni koe ni, o kwhatau mua ke whakaivia mo whakalelei i e sektoa whewhunanga aki o Tongani, peheke no tokanga kina ai ngahi mau anga vai, ke whakasi isi i ai mo malawa he ngahi elia Nuku'alofa o matatali ai ngahi tāwhea o kuhoko. Ko e polokalama ngā weni Sekiwa, o kau ki ai honolanga o i hala whakakawakawa mita e whitngea wanoa i whanga uta, ko e konga hono whakaivia ai whewhununga aki. O whakafuafua ke i he kilomita e 7.3 ai ngāhi whakatawhenga vai e tokoni ki ai polokalama ngā weni ke whakapapau i e tokoni ki ono whakangata o i tāwhea i he ngāhi elia tuulawe angofua i he ngāhi elia i kolo. Ko e tokanga, ke hoko eni o tokoni ki hono whakasi isi i e whemo i kina e halapule anga, pea kau ki ai hono whakalakalaka mo whakaivia ai malawa e kakai i he elia ki uta, o au tonu mo mauwhainga mālie i hawhaunga wawe ki ngahi maketi whe whakatau aki. Koe polokalama ngā wen koe taha i he ngāhi hoa whengai aki tokoni lahi au pito i he historia a Tongani, i he mahino koe tola Amerika whakakatoa e te aua noa miliona, ko tā i mālie ai polokalama ngā we Sekiwa me he pange whakalakalaka Asia, mo i pange a mamani, peheke tokoni paanga e 1 miliona me pule anga Tonga. Kai ke koe tāpe eni e whenga a Tongani ke toi mateuteu ki ono matatali e ngahi whakatamaki, pea ke whakawhainga mālie e whewhununga aki mo malawa ke tuuloa me he ngahi haa o Natu la. Koe panke ATP ne whakotu i e tāhiwa ono no, pea me mi pai ai whanua e ono hiwa i mamani mo Pasifiki o kauki ai a Tongani. Ma ai o ngongo a le tio mo televiso ne Tonga, ko au Peti Blake i lo lahia. Kua whakalahi e he pule anga au si telelia e ne polokalama ako sikola sipi ma a Tongani hilia e ne whotu e sikola sipi whakatau e ua o makehe angia mihi e ne polokalama sikola sipi anga maheni ai o kuloro Tongatai maali ai a Tongani. Lia te atau kapo mo i whakaiki. I he whakamatala me ofisi o talawhekaulahi a Australia i Tongani, ko to konfo o ko eni a Australia ko konga ia ai ngā unu a taumu a ngāu a Australia, ke toko ni ia whakalakalaka tu uloa o sekitoa o iako, a ki hono awe whanau tuu ki mua i Tongani, ke nā wako pia nau whoki mai o ngā wei a Tonga mohono kakai. Pehe he talawhekaulahi a Australia ki Tongani, His Excellency Brett Batley, ko lakaha ke he kakai Tonga e toko no ngeau, ko nau ako skola sipi he skola sipi a Australia, mo toko lahi taha ko ni ihi o nau i he ngahi lakanga taki o ngai potu ngau e pule anga. Pea koe whakotuu o yongo skola sipi fo o ko eni, ko whakalahi e ki he skola sipi e tau noa o nau whaki whakatau i he ene polokalama skola sipi. Kai kehe, o makehe pe a ngo skolasipi fo oko e ni me skolasipi whakatau o nau whaki ki e kapteni e polokalama ko International ai kolis ko tupou. Ma ai o ngā le te o television e Tonga, kauritea tau kapo.
Ko e uni o ngongo whakarotonua ia, ko e ngahi o ngongo mi mala e o sipoti hoko mai ia o kahili eni mo Mark Ake. Me he agapulini o ni whalotofonua. Na e tō e timi hauhaua e tolo Old Boys ki he kaualo ti angere ia i he taulahi o e whiau hipo lawenga maari e hautokona ki i he paa ki te uwhaiwa. Nei kai ke tō e tuku haiwa i kau e ki tau he nau ta ofi e turikai e tolo Old Boys i he tu uhono ua i wainga o nau puke puke ai peke i kuna a ke kai ko e uano ki he uanoa. Nei mau e Nikolasi tūkia mengere ia ai toko taha wainga riri taha. I he tau ka sete, ne tā e he whasmauwhanga Vikings ai lawenga maari Hurricanes ono walu ki he hongofulu. Ne i kuna e sione toki mihi Vikings ai toko taha waingariri taha. Rotonga e nina e hoko e takaiko e ni e whiauhi ko e fufo taimia ke hua e timi a haapai. Ko e timi koni a haapai nei toko lahi kau fisi, pe ne hamia e whonga wa inga mo staila wa inga kuiloa e kau fisi o hange ko e lako pulu maari e, lere o ma, mo e sidestepu, pea i aha toko nā kine nau tau wharei, ai toa ko maafu, a ke kai ko e hiwataha ki he nima. E mao e Kaliova mo te Dundra, mi hapai ai toko taha vai ngariri taha. I he tau tawhmalae, ne i kuna e Ihona Old Boys, i he whanga taika mi homa whanima ki he taha fitu. Ko e wakailewa eni ki he too ngā oe ea i ona tuku mai me wa wakai matangi a tongai whamutu me poto ngā oe Meidek. Ai ai whakahoko atu e Gary Vite. Tai tēne reiki motor ki ta whamitala ea koe ki he whiawhini. Me i he tāre noa lalahi koe ia ki he whiawhini o mawinga pito. Aha koe ia ka hako mai, me ke maa whana pia mu hau e ea ke kotoa e o tonga. Pia o mawinga pito koe me koe na tūlau ea koe ni, me ke afu mo fua o tau sino. I he whainga na tūlau ea koe ni, pia o mawinga pito ke tokanga e kina, na utolu po ia mahaki he la, i he whainga na tūlau e ea koe. Me he imi satellite koe a honi, i me ko hal tamak ua me nofo ke whakahifo koe au tonga, pia me ke ne o mai ha au fia, i whai whanunga mai koe a honi, pia na me ke ua tu mo tō pe, ngā ki tu e ni, hala pia ne me ke lolahi ngai kai. Me he wakai koe ia ki he o tonga, whai whanunga koe ia a honi ma koe ka hoko mai, me ke tau whi awa tu pe pia moe al tamak uha, pia malawa pe i matawhi atu ki hapai, pia mo Tongatapu eua ki he plerulu koe au ke ni, pia me ke nofo pe ke e ria whatoke lau wa o pe ki wawa. Tai me tau pe, ko e toko naki, me ke toki au fia mai ko toa koe au tonga, pia ai pe me whangi uhatu mo tō iai. Whamitala ea koe ia ki he whiawhini, pia mo pōni, whatunga iangi, tau whi awa tu pe pia mo au fia, pia malawa pe ke lololahi a ngai taimi ngai e ria koe ni e kuran mata pe moe ngenga, e ni haa tu koe ia pia me he i misi koe. Koe mo taha koe whuma whana pe pōni, me ke hau ki te risio siase ua wha, Tongatapu eua, pia wawa mpapai wa nima, ngoni wa, me ke nof pe ke ua ono. Koe haweri, me ke angi iki pe te kotoa au tonga, maronga taha pe au ke mani tahi hongofuru ki e hou. Whai whanonga koe a bongpongi, ki tau ke whiawa pe pe mea o whia, he kotoa pe tonga. Ai whi tu e ni, hi ai pe whi watu moto, pe a malapi lo lahi, e ria koe au la mata mwenye a koe e ni haa atu. Koe maa whana taha koe e au ke te risio siasi e tō noa, e on ni ua, pe toinga koe au tonga mi me ke te risio siasi e wahiwa. Ke habi ri, ki maa maalohi pe ke ria koe au ni ua, pe ki he mare tahi nima ki he houa, pe toinga koe au tonga mi me ke angi iki pe, au ke mare tahi mo fulu ki he houa. Bakai koe ke taimi e tahi, e maha toka e tahi, e te kuata koe ke taha e ponu. Tau maari ki heng heng, to mi te nima koe au ki he nima. Koe la me mahina, me ke hopo la a pongpongi, to mi te fitu koe au ki e no, pe tō, pe a hopo mahina i he, to mi te wanoa koe au ki he tōru ki heng heng. Komatala ea koe a koe nima koe ka hako mai, ki Nuku'alofa, patonga iange,
ia pongi pe foki ki he tokonaki ia pe whenga mai ki a ko ki uha tu mo tō wa taimbuia. Tonga koe ngai aho, ni ki wahe peke au ki e almari, e tu ke hangi pēr ni au whia ngai tai. Woe marunga tāko e whumawhana, i Nuku'alofa, me mike no whoi ke tiki seo siase ua walu ki he tō noa. Ko malo atu mo mea mai, mo mea. Ko e tuunga ia oe ea, ka tau toe wakaingi pihi ki ngahi ulo i o ngongo. I kuna e he whawhawhunga no pele o haapai no pele whakawhanua, a he whili palemia o e whunua. Whili e he whalearea o Tonga no pele vaya ki la tanga sea o e whalearea o Tonga, pe atami e he panke whakaraka Asia to koni tola Amerika walu noa miliona ki anu whakaivia o e ngahi langa lalahi o kaukiai a hono langa o e hala whakawakawa whanga utaa. Mo e kakato e peia o e ngahi o ngongo mo i letio kai uma ai televisione Tonga ki e hauani mo whakaamu ne autaki ko toa atu peia ki ngato whane kotoa. Kai mano e tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English News Bulletin with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin tonight, Lord Fafanua elected as Prime Minister Designate. Lord Vaya has appointed as the new Speaker of Parliament, and Tonga receives 80 million grant from the Asian Development Bank. We'll have these and more stories later on in the bulletin with the latest from sports and the latest with the update. Now, I'm Paula with the stories in detail. Lord Fafanua has been elected today as the new Prime Minister of Tonga, winning 16 out of 26 votes from the members of Parliament. I'll tell you more on today's election. Lord Fafanua won the secret ballot against the current Prime Minister, Dr. Aisake Valueke, with 16 votes against Eke with 10. Fafanua takes over Eke, who held office for 10 months. Lord Fafanua's candidate was nominated by Vava'u 16 People's Representative, Dr. Latu, and seconded by Tongatapu 9 People's Representative, 17 Moimoi, as well as the Noble Representative number 2 for Ha'apai, Lord Tuihangana. Eke was nominated by Tongatapu 1 People's Representative, David Tafatafehi Puloka, and seconded by the Tongatapu 2 and Vava'u 15 People's Representatives, Semisisika and Dr. Alani Tangitau. As the candidates delivered their speeches, Dr. Eke emphasized the need for good leadership in government, and he called on the members of Parliament to entrust him to lead cabinet, as he believes he could right the wrongs within the government. Lord Fafanua argued that good leadership should come with integrity and that words must be accompanied with action. Lord Fafanua went on to mention that ever since the 2010 democratic reforms, there have been divisive periods between the nobles and the people. As such, he is committed to tearing down these periods and focusing his energy towards building a better united government. Other members also showed their support for each candidate, such as Vava'u 16 People's Representative, Dr. Latu, who in support of Fafanua said that now is the time to organize the country within the unity of nobles and people, just as Lord Fafanua's wishes. One of the highlights of the members' support is when the Deputy Prime Minister, Dr. Daniela Fusmalohi, also conveyed his support to Lord Fafanua instead of the current Prime Minister, Dr. Eke. Meanwhile, Tongatapu 4 People's Representative Marteni Tapueluelu, in support of Eke, said that the nobles have control of the three branches of power: the executive, judiciary, and also the legislature. This power has allowed the nobles to influence the judicial system and keep the Speaker of the Legislative Assembly's role exclusive to the nobles. He claimed that the Prime Minister's position is the last remaining position of influence and power that the commoners still have, and as such it should remain that way within the hands of the 17 People's Representative. Tapueluelu's words were backed by the newly elected Ha'apai People's Representative, Simone Kapetawavuki and Esafe Latu. In response to this, the former Minister of Police, Paula said that the Constitution states that the Prime Minister must be elected by all 26 members of Parliament, and if he wishes to have the Prime Ministers elected by the 17 people's seats, then they should change the Constitution.
The Minister of Economic Development, Ka Pelielilan Mata, while conveying his support of Weke, said that in the process of electing a new Prime Minister, it must be conducted in a manner with independent spirits. The two candidates then gave their closing statements, and around 2 p.m. this afternoon, a secret ballot was held, led by the interim Speaker of Parliament, Lord Tangi of Nuku'alofa, the Chief Clerk, Gloria Poleo, and the Auditor General, Lotomo Tonga. The interim Speaker of Parliament then held an audience with His Majesty King Tupou VI before he revealed the results to the House. After the ballot, Lord Fafanoa told Radio and Television Tonga News that he humbly accepts the role and expressed his commitment to forming a cabinet that comprised the best in Parliament, regardless of which side they voted for. The list of cabinet members is expected to be announced later, with further updates to follow. The Legislative Assembly of Tonga has appointed the second Nobles representative for Tongatapu, Lord Vaea, as the new Speaker of Parliament. He was nominated by Lord Nuku'alofa and endorsed by the House. With all in favour and no other nominations for the role, no ballot was called, and Lord Vaea was then appointed as the Speaker of Parliament. Lord Nuku'alofa nominated Lord Tuihaangana again to be the Deputy Speaker of Parliament, which the House approved. As such, Lord Tangi of Nuku'alofa has completed his role as the interim Speaker of Parliament following Lord Vaea's appointment. The Asian Development Bank has approved an US dollars of 80 million crown to fund a critical infrastructure upgrades on Tongatapu, funding the Tonga Sustainable Economic Corridors and Urban Resilience or SECURE projects. This project includes transformational infrastructure upgrades of the 720-meter-long Whangauda Lagoon Bridge. More on that story with Betty Blake Ilola here. The SECURE project was approved by the Board of Directors on the 20th of November 2025. This project aims to improve Tonga's transportation and water management systems by making transformational infrastructure upgrades to the transport network and urban drainage systems, including a 720-meter-long Whangauda Lagoon Bridge. These investments will reduce traffic, improve market access for rural residents, and enhance connectivity to essential infrastructure, including the airport and the port. They will also provide secure evacuation routes during disaster events, including tsunamis. The ADB was founded in 1966 and is owned by 69 countries, with 50 from the region. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilola here. And Australia will introduce 2 additional annual scholarships for Tonga's top-performing Form 7 students starting next year. One academic achievement scholarship will be awarded to the highest-ranked female student in the Form 7 national examinations, and the other academic award will be awarded to the top foundation study students of USB. Lydia Taukapo has more. The announcement was made by Australia's High Commissioner, His Excellency Brett Batley, during celebrations marking 55 years of diplomatic relations between Australia and the Kingdom of Tonga. In a press release from the Australia High Commissioner's office in Tonga, this scholarship offers the opportunity for students to pursue an undergraduate degree at an Australian institution of their choice. It is fully funded, covering tuition fees, travel costs, insurance, academic support and living allowances, valued at approximately 300,000 Australian dollars. Australia will offer an annual academic achievement scholarship to the highest-ranked student in the USB Foundation course examinations, supporting them to continue their pathway to a USB qualification at a regional campus of their choice. The awards program is a prestigious initiative that provides Tongans with access to world-class education in Australia and the region, equipping them with skills, leadership and knowledge to drive a positive change at home. To date, more than 600 Tongans have studied under the Australian awards. These new scholarships are in addition to the 30 international scholarships offered annually to Tongans under the same awards program. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lydia Taukapo.
And that's it from the local news. Sport is up next after this break with Mark Ake. Stay tuned. To rugby union, the Tolo Old Boys suffered a shock defeat to the Ngele'ia Warlords in the main event of the Lavinga Māori Cup on Saturday. The Warlords beat Tolo Old Boys 26 points to 20 with Nikolasi Tukia from Ngele'ia claiming player of the match. In the undercard games, the Fasi Maufanga Vikings destroyed the Lavinga Māori Hurricanes 68 points to 10. The Vikings' very own Sione Toki won player of the match. Meanwhile, the Ha'apai Seasides, in their first game of the tournament, made a statement with a ruthless performance that saw them smash Toako Ma'afu 91 points to 5. The Seasides, mainly consisted of Fijian players, showed the same fast-paced, free-flowing, and flair that Fijian rugby is known for. Kariova Mudentandra from the Seasides was player of the match. In the curtain raiser, the Leahona Old Boys defeated the Homa Tigers 45 points to 17. There was Mark Ake with the latest from sports. Now looking at the latest weather update with Gary Vite, a meteorologist from the Tonga Met Office from Fuamotu. Welcome to our weather forecast for today. Here is our main story for this evening. We expect for the next few days a warm and humid air for all of Tonga. And also please take note, our body may easily sweat around this kind of weather, and also provide a proper care for patients with asthma. From the satellite image for today, a trough lies to the western side of Tonga, with also bringing cloudy conditions with showers of rain for most part of Tonga, and also heavy at times in some places. By looking at the Pacifics for the next few days, the native trough will remain over our area for the next 5 days, and also expect the areas of Ha'apai, Tongatapu, and Newa to ease later on Wednesday this week with a fine weather. And also, we expect also this Saturday to become cloudy with showers of rain for all of Tonga. Here is our forecast for this evening and tonight. We expect the cloudy condition to continue tonight, and also with showers of rain to most part of Tonga, and possibly heavy at times, especially the areas of green and yellows it shows on the screen. The lowest temperature for tonight will be around 24 towards Tongatapu and Ewa, 25 for Ha'apai, 26 towards to the newest. A wind speed of 10 knots. They expect to prevail over Tonga. As we continue tomorrow, the cloudy conditions with showers of rain also lies over all of Tonga as we're moving on tomorrow. We expect the newest to ease later about noon tomorrow with fine weather. The maximum temperature will be around 30 knots towards the newest and 29 for the rest of Tonga. And wind speed of 15 knots towards the newest, and the rest of Tonga will be around 10 knots. From the tide predictions, low tide will be at 4 to 11 p.m. tonight. The high tide will be at 5 minutes to 5 a.m. in the morning. Sun and the moon, sunrise will be at 7 minutes to 6 a.m. tomorrow morning, and the moonrise will be at 20 minutes to 3 a.m. tomorrow morning. By looking at the 5 days outlook for Nuku'alofa, we expect tomorrow and also Saturday there will be a chance of showers of rain, and mainly fine from Wednesday continue up to Friday this week. The maximum temperature will be around 28 to 30 degrees Celsius. Thank you for listening and good evening. There was Gary Vite with the latest weather update, wrapping up your English news package with Radio and Television Tonga for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's bulletin. Lord Fafanua elected as Prime Minister designate. Lord Vaya is appointed as the new Speaker of Parliament,
and Tonga receives 80 million grant from the Asian Development Bank. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.